Hello, so pite ho. Kipam be se jengin asam langa Tommy Singson nagun chu na zalle na pot tho na zala na adia nang he phat jo sia kukicha te youtuber ho view ball paging subscribe ball paging comment hoi paging khat nei jen tuni kho hen nang man jong tam hi jong la sang nen mutan na subscriber kan ki papil he jengin hongma chal ngin nang na kanaw nam piat nga kinapi khat hello la sam langa nagren langa na na ho a thu pha thoi hoya zat nen saya kukicha tem na ho jo sinen bet sa ji ngin kan te me ipi jong le na upa ke man bol pe thai kanai pon na channel hi subscribe kana bol na shot thautan tunni kho sang nga nen thin he ikipa che wa ti chu kan phong ba ai pi jong le ke channel long na vet jing zen nong ka ki pa hung dam shot nen nang video hoi content hoi zat editing in bol jingo ki pa Hi Tommy, congratulations on reaching 5k subscribers on YouTube. Wishing you love and light. Hello everyone, Kema kahile Jojo Hongsai tuna kahin sainom chu iso pipao Tommy Singson YouTube 5k subscriber ahin mo na chunga kin zong ka kipapi mama zingin nang zong na channel hong hang to jing lang nangin zong video nal ta hin sim jingin lang chubana a subscribers ho a fans ho a viewers ho zo sin zong hin support jingo lang ke hon zong ka hin support jingo ve hong hapanin amasan video na ve hozo se kazana salam kan bole ke ma kahile ki mi vai phe kahi in dunia hi video kahin sim lo na pen hi aile brother Hogin ama 5k subscriber alhin na chunga ki papi na za video kahin sim hi in dunia brother Hogin 5k subscriber na hin he ka ki papi mama in mabana zong nagunchu nale napot thona chuting le na lungning na hi mabana zong zomin lang panla zom singtingin song kadai sa na team na kahinin chuting le nama nalothin na zi zong hi na ngai lu ho patina video na upload chana navet bi zing ho munchom chuma supi ulanaw ti ho ma ho zala zong hi nang zong tunia hi lo thin the he ti hi kitchen ta in kamu thein hi zi chun ama ho so si chunga zong ki pa thu kin sein ma ba na zong tu a na ngai lut bangovin brother Hogin zong ngai lu zom zinga to so zom zing ding in zong tim na ka hinei ka ke pa. Hello Tommy Bobai Singson, a very big congratulations for reaching 5k subscriber. Ato ni ko hin 5k YT family ni hin chunga ka hin ki papi in. Mabana zong hung ma charging in lang ban le mi pi nom thai ta video hin upload zing in lang. Chule ki han zong ka hin support zing be ti hinang ma zong ge do min tom ngai ten hung pang zing ti ka hin sei no mi. Chaina dingin congratulations. Hi Tommy. I'm spending 5,000 subscribers na sinadsunga kay ma naupa Kennedy injong. Iti video niyo zamang sain kipatro kahin sa iye. A subscriber ho. Tunitan giya na hin follow zing ho. Kipa na thay, enjoy na thay, luy na thay video. Sukit le. Nanamiti ho adi nga patsum ta. Nahi thay na dingin na mabana yung patinin patay na hinbo zingin tin pusa nga content hay zo pazo bat nung zo hinsim do zingin lang na hinsim do zing lang na hinsim zing ding zong kakinemin kung masal zingin lang kung kang tau zingin di jo samza ka hinsay hintin itabong kipatu say thay di nga platform nyaw zahay zong le imahi izong lang na hingal do zin na sungin zong na diyan kipatu ka hinsayin pasi na video regular la in bezing le hinzuizing kahi zin mabana zong tua sang hai zo le pazon hin sim ding zong ka kinemi na chukit le atay na dingin ka namit video on it's a video in mua subscribe bolo line ni le tung sit in iso pipaw channel no subscribe na bolo tin na follow tin like zong na bolo zin te
Hello guys, na bon cha ve ni khopha ke ka hi le chingboy gui te ka hi in dunia ka hin se nom chu hi le isu pipa Tommy Singsonin YouTube a hin bol na tu a hi 5k subscriber hong fin tang ki pa pia ma main chuban le aman jong video na ta ta hin sim be han lang lam na ho hin lang entertain lang hen lang la sa lang he le in zo se he the min na ma he hi de chen Tommy lang hoi te in ban hen la in lang chule mi pi hon al koi hi zong le chi video ve zo sin subscribe like share comment bol ji hoten support jing ho te ti chu achana pena khin se hi ga ki pa e Hello, mi pite hozo si lungsit te in ha how boy Tommy Singson kiti YouTube channel hi subscribe ana bol pia like comment share ana bol pi hozo si chunga ki pa thu in se win tu ni hin pathin zalin in ki thu pi na chunga 5k 5000 subscriber anei ta in mabana hisa nga khan to na machal na anei beijing thine ding in amazon ha panin tin thu hoi thu pha chutale nam sunga dinga jong phachom tampi a hin bol do theina dingin pathini hin mapui jingin tin mabana jong ei to sot na chung chonwa ana zui jing dingin pakai bene negiti mo ve ka ki pa e Hello, Hogin, Tommy, Boboy. Tunya 5k na channel ahung henta jin. Kay ho ako nin. Wis kan bo win na. Kabon vengi ki kim tha hi jang le kay ni kan bo hunin nang jong ma chal jing lang. Bala. Hong tao jing lang, hoi jing lang eh. Video zong Nom ta ta sim lang ki support jing hoten. bana zong hong ma chal zingin patalo do ke pa hone congratulations 5k A big congratulations from us. Tan chu tan tina. Bye bye. bye Hello, brother Tommy Boboy. Tunin Kinzong 5k nong lin na chunga congratulations kan bolin. Pilim ba na jong hung machal jingin lang. To sanga hoi jol phazon. Hung machal jom jingin lang. Tengle mipi bet nom hin bol do jom jingin. Ti chu ke ma hamom boy akora. Ki ba thu kan se ho. A big congratulations to Hogin Tommy Baba YouTube channel. Kipa minang zona gunjona zale na pathana zale 5k subscribers to tune in hin ta na. Kipa pinom thazingin nang zong mipi suhal jing ta khan hi na ya chun mabana na hung chal be na ding hello la video phan hin same be ding ka hin timin na channel to hit 5k subscriber hin ba de 10k ham 10 15 10 20 hin 10 ta chung nang khan to pe sing ding hin nang jong thasilo zanin video na sim na gun chu ta en hung pang jing ti chu kan timin once again congratulations my boy, keep going on. We will support you always. Hello, Tommy Singson, Boboy, Tommy Boboy Singson. 5k subscriber ni mo na chunga kinjong kipathu kahin se congratulations kahin bolem maban na song ho hang tu bin lang 10k hin nga loyen. Hello, Zan Pakhan Bolwin. Tunya kan se no me hele Hogin Tommy Boboy. It's a channel subscribe na bol zo se na chung chen ki pa thu ma thlen kan se jin. Ama yang thasam ta yong le ma chapang hin mi be nom thei bol zo yong le 5k subscriber na su jeng pevin tung ba na among hap na ong pangin ting subscriber share like share na bol pevin lang tu thasunga hi khathani chungai 10k thit pi wa mang chapang hi jeng kipan thei bol pe tin te ke ni no ama chunga ki pa thu thot na tabanga ma ki tir khone khan se on hin ka jinun ki pa tun se ya Hogin Kinzong 5k na hlin na kan ki pa pi e mabana jong hung ma chal jingin lang lang video hoi ta in se min ini no kan support honin support to se te ki support to yang tin ai mi sunga subscriber ne ho youtubers ta hoi ta support te te
cái này nang support untuk koma subscriber ho koma bela share and ball pi kin ta tau na khan han cái video sim han na chan te bye bye good night mang pa. Hello guys, tuni khwa hi loipa hogin Tommy Boboy channel hi 5k subscriber anei ahitan Amazon ki papi a mama jing in a subscriber ho zo si chunga zong ki pa thu ka hin sei pi in a channel hi hin support jing obel lang like share subscribe and bor pi jing obel lang Amazon video hoi hoi a hin sim a mi vet nom thei a hin sim thei na ding in macha jing in ti chu ka hin sei pi nom e congratulations ka him bol e ka ki pa e loi pa hogin Tommy YouTube subscriber 5k nahin mu na chunga ke jang kan ki pa bi malama jang lo jimin lang jong le subscribe ani bol bi lo si chunga ki pa thu kan sei hong lo jimin chu kan sei do nong jong le subscribe ani bol bi nai lo ho jong ani bol bi so ke o hi ini to so jing mate ti chu kan jan chu kan sei no hogin Tommy Boboy, congratulations bro. Mabana zong 5k say Halloween 6k 30k namasa zong na line hezi chan ken zong masai hi ang congrats kan bolin ipi say tale mabana zong contents nal ta la video nal ta in swim den teacher ken zong congratulations kan bol he kipai. Hello guys, check. Congratulations brother Tommy for 5k subscriber na. Na video hoi thijen domin long kan ki papin domin vlog auna full support kan paging eti cho chomlong ta ga khe so he na. Chule bana homa chal jing lang to na video moi hoi sim bebe entia ga kan tim he. Thank you bro, congratulations once again. Hello guys, welcome back to Hogin Tommy Boboy YouTube channel. Tuning kwa Hogin Tommy Boboy and 5k subscriber ay muna chunga ki pa thu chanta ka sai namin ki pa umin na tom ngai ji na to ha ji na fal ja tu na 5k subscriber na nei hin 10k subscriber mu thena ding hum ki ham bol ti ka sai do namin chule ahin ki thu pia loi le bol ho la chung chwa ki pa thu ka sai din pathin ka thang ba 10k subscriber lang ho amu thena ding ki thu pi te ja ki thu pi tin support otin a channel subscribe na lo no no siten hichi Hogin Tommy Boboy YouTube channel here subscribe like chale comment ibot pi chi divin ken temi bye. Hello Tommy, congratulations 5k subscriber hi mo na chunga na loi na goal hon mun chom chuma hon en ki pa bina bana ken jong 5k subscriber hin mo na chunga kan ki pa pi ra hi mabana jong hapanin hum pangin lang 6k subscriber imu na divin mabana jong video sim na lam imalam hi jong la ipan la na hapan pangjing ute teacher congratulations kain bol na bana til khona kain nei hi okay bye thank you. Hello cái lẽ mình gang te official cái YouTube channel hi in tunia kan sei nom chele ma chadang hi puin ki pa pium ta in Tommy Hogin Boboy in 5k subscriber ni mo chunga ki pa thu kan sei na pi thi di kan hi ong le ma ba na yong na chine long khang to jing hen lang mi vet nom the jing nam pi lung sung tong kha the ding nam pi a phat chom pi the ding content hin bol zum jing in lang na de na ngai na tup zo sia hong lol hing ta in lang mi min gang te official ngai lo sien Tommy Hogin Boboy YouTube channel hen subscribe chi dewin kan timin pi le kan wi stage chan tin tan tin best of luck bro. Hello tuni ni khwa video kan sim lo ji chu hi le brother Hogin Tommy Boboy ama in YouTube ahin bui pia ko na tuni ni khwa hi 5k subscriber anal hit ta azia chu congratulations ka him bolin mabana zong tisanga hoi zole pa zoin hung machal jing in lang thinin na pin tin hung machal jing in ti chu
kaya ko na kahin sa ahi kipa Hi Tommy. 5K nalhin na. Congratulations kahin bolo ne. From Lu and Lamnu, congratulations.